Siqala ngezingena manje ezithi uyazi lokhu njani ababili labantu ngoba labo kunalo muntu othi mangasayithanda imonto yakhe engasenasi isineke sayo ngenxa yokuthi iyamhluphi iyamfela ovela ethatha isinqumo sokuthi ayidayise kahle wena bese kuba khona lo muntu othi mangasayithanda imonto yakhe engasenasi isineke semonto yakhe ngenxa yokuthi iyamhlupha iyamfela avela ipake ebaleni izalela inkukhu iphele ebaleni. Ababukeli bethu bawathumelela ama video abo ephawula ngalolu daba. Akekho umuntu ongakuxolela kathathu wenza iphutha elilodwa. Kanti ukufika lento eshona intombi yakho moyili bikubamba uchithi libithi yakuxolela ikubamba uchithi uyakuxolela Akwale uxaphinda xolela phinda kwala phinda xolela phinda kwale phinda xolela ungamkhola lo muntu wesifazane emethe yakuxolela. Why? Tell me why. lalela lo muntu usedila nenhliziyo yakhe ukuze ezokukhipha ukukhipha ekugcineni kwakho konke nje uzokukhipha enhlizweni Hayi kusasa hayi ngesonto enzayo kodwa kusala isazodlala ifilimu. Jesu! And masidlala leyo film zobe kuyiyona starring. and uzokugila umucabanga ukuthi ukugila kwakho ukuthi akwale khohlwa It will end in tears. mase funa wena ngqo mase funa inhliziyo yakho akazukwala uyabona ukuthi yokuleyo kwaliwa uyizwa kahle uvela uxolise manje khona lento azoyenza I don't give a damn, I give a river. Ubuntu mabande mbukele sikushiya nemfanekiso Uma umthanda umuntu edlala ngawe umthanda edlala ngawe umlilo ongamawe etesethanda etesekhethile esimbonisa mina ozodlala. No one here is safe. Tango